Komisi Bentang Kajiraki International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ka Life Care Foundation Southwest Khasil District hakakat South Trek Bujili Warajabsan kala pelong yak panel discussion halor kapang ka jingbadan kami yaki drugs bian padu drugs penyam haka Rehabilitation and Counseling Center so kalam Southwest Khasil District haka ni kasngi na yo ban yather bat yatai halor ka jingbadan kami ki drugs kiba klan kiba penklumari ka jingmo jing berkhajong brio haka ba ka kong Alcidalin Linkoy clinical psychologist District Mental Health Program ilawan ban batay banya pat la yoru banya tay halor kapang kumno ban le khanang ban khanglan yaki nong de drugs pat ka kentu yaki tu ki bam pat malien pat ki balam malien ban di drugs ki weide ki blawan ye shimbenta ki long da ka seng samla jong ki balang ba pher jong ka thain mau karwan haringkat ka jingdon lang pastor le jirwa ubabu boarding lingdo uba stepping stone seimle uba rikil marngar pat kiwe kita yang cari katakan discussion kali ini bersibuk ya ke invitation nanti berkunjung yang melapor kita jadi berkunjung di bangsa Singap aling bajo kilat media kiba ka Life Care Foundation kan saya berkini tiap beda berkali kecil or nilap apa kajing pejumi ya kibawan bersyak semua ya kini kiba lilin jingdi ya kijingdi berkumpulan nilap ba ka hisin hiba ubriu ula penonkan ya kijingdi berkumpulan tak kiba telat wela kilo kiba panru nilap ba kadang bet kajing berkumpulan ya kajing kacaki ba haktin parang om ka alter ya kajing berkat lami ya kajabing hijung ubriu tiap orang bakal order lah ni keberkatan kelai yang kajimur jemput kajim beri kebamut hak ni kibentar. Kalau ni kong kadai ha kajim sengau jemput beri orang ni feelings jemput beri. Inilah bakal kajim kelai ha kajim orang jemput kajim sengau jemput beri. Nanti hak perception jemput beri kajim somtuk ke awareness yang ada. But ya hak beri kampang ha kini ki sensory organ semua kebamut hak kajim yoi hak kajim yoi sengau hakajing tak amah yang patai nanti hakajing matru berkunjung hakapa iu lagi smart lagi om semen mo tinanta kadang dulu kajing penkela ya ka komperkat jung ibu di sisi ni baka penkela ya ka komperkat jung ibu ko tamu kalong kaba mo kamong syuk kaba pet but kaba kaduk kadai kaba sisi ni baki berkurang di jadi berkuat kapan kelai ya kajing berkata kabar kakta ya kabar kenal kini kibentar kibar nakadau jadi jingdi buat kalau kibar telur ni jingdi buat kibar kelai meru kapan kelai ya ka jing mujung berkajung beliau baru ya kajing long hijau beliau kibar de nakani kadau babur kibri kiyo ru ya kijing pang juga jing berkat bat kaderu na kajing penangkam kidan kibri per kibayo iki sistem juga jeng berkat kabar penlong iki bakin yo saya akan kajing pang baki termi banti iki di buat di buat ni lap kota iki di drugs perma kini drugs kidan sa classification kasong hakini kajing penangkam iki kijat drugs ki signs and symptoms ro kilong bet ada ubri upun kami akan lo nak kenhun juki kemudian power juki ki signs and symptoms tambah tiba kam lo common kadai kalau kita tadi kita kam kenai kita kam long bet kumju baru kita di di buat kalau ba kawe kadai ka penong iki hak tu kapor mo hak kapor ba nanti ki om ya ki signs and symptoms hak kapor ba ubri ki withdrawal symptoms mo namar ba ki withdrawal symptoms ro dari kita t-shirt kuno bangin itu beliau bagi penampilan kami jadi buat nanti kita jumpai di kawe kadai ba kita ni ketu kajing slow tenat bahaya lade lade kajing ni oke elevated mood lade kajing slow jom tak ubri kolong baca kamsha jerong kamlong kabanok mensin mo di kalong baca jerong di haka ketin kasing lapan ong slow hangan mo di kata kalau kadai kawe kajing long jom ki beri kami kini kijing buat nangta kidan bun bah ki beri ki bapen iya ki tak kishin jo kajing pang kuslai
mo haba ubri pang kuslai kamut kadan bekat kajing kiksan kadan kajing long mo kabam ne nantah kajing mo jo perkat kaki halo shibun ha mo kita kide kikatukan ni sense mo idon shibun kita ki berkamat kidang don okay susah tendensi dan te haba brio dan kabrio dan kami kijing di pembuat kapelong yaki ba nama bertraksi kata yaki dawai di badan ha kajabi jung brio barhaba kale umka kapen kala ya kajinglong ju brio ko panggil ekran minusakmat pat kawe kajinglong kabaki traksi le kalau baka penlong ya brio ba untuk uji kernan kadang mereka tu kajing snow haki bagi tu uji kernan kim snow ya kajing kernan na ru habaki kila don hak ka uji kernan ti habaki don ya brio haba udon ya kajing tu uji kernan kim snow don ti na kaba mo bat kalau kebacan kan kadang kompleks kadang dia bawa research minta nama bagi orang society kalau kompleks ini parla hiru kan ayah kejuba pawasai dan reha kajing lab jonga apa juga kajing sumar lagi beliau kibaya kendu iki berkur ki jing stone ilap ba kapenlong yaki kalau automatically bahkan rung kata kajing mut ba nama bagi jing kermen kimla berkat eke ba kawe kabaki ki perkat kalong ba kasuk yaki bikin syuya bahaba kisung sup ila de ban syuya kajan bah kajing kamu kajing perkat kajing ya kajing persang ban syuya kajing unajong parwat ru ban adem penilak lagi research ba 30% lagi badi ya kijing di buat kentuk ya kia ki don bet ya suicidal tendency ban atusan persen lagi ni ki population jong ki badi ya kijing di buat ila bagi dak ya kan susah kamu karni kajing nak kajing syam jong kamu karni kahim jongi drugs abuse drugs kill kajing pendon kam you drugs kembang di drugs di baklain kapeniam syam ama kayalan sekajing du jing kermen ba kini hinom di drugs ki syam no ekalai babara ya kalau akan dikador ba sisim ubrio hi yo akan kajing pang jong kajing di buat kidon ru kibobon laki kiyo ya kiwe per kajing pang jong kajing kan batai nak kata apa ki kata kedeka depression kawe ke bahak madu kedeka depression ba sisim ibu ubrio depression ke pemut ka kajing snow do jeng kernan kajur ba tak ada yaki katung kidon